Amen. Lithabile bana ba morena. Ke a leboha bana ba modimo. Re tlile ka mongwakong wa morena. Re tle re go lebellana, re tle re tlo utlwa modimo wa lesala le maphelo a rena. Re a leboha bana ba modimo. Ne ke re molaetsa wa Sunday o tla continue. Re Sunday le jali di la modimo a botse ba ba. Amen. Por mafelong re tle re tsie dipoesi tsa rena. Amen. Ya o lebya lo re leboha modimo. Mo bana le tla modimo mo bukeng ya Deuteronomy chapter 8 from verse 10 up to 18 modimo a tlonolofatse. Amen. Le bole di ka muka sisters ka Sunday tsa go se modimo a tlonolofatse. Amen. How is your Kura, Olevoremorana, Muduago, where I needed Naga, Evo. We thought there was a Levanemorana, Muduago, while there's a Cocomela Taylor Tawe, the Milawe, yet not all I don't allow Chavo, the code. It's the other way, Kura, O Aramako, Emibuzi, Wadula, Oyona, Head Homutara, Likusani Chao, Tiata. Heu kuma disilipera le gauta heu kokotlela che ile go tshagao ya ba bona pelo ya gago e kgogomosha wa lebala morena modimo wa gago ya go ntšhitšego nageng ya repeta makong wa botlhanka e ya go sepedišitšego lešokeng le legolo le lešišago mo go lego dinoga le dipepeng mo go omilego go sego metsi mme a go phulela metsi lešokeng le lethata wana kwa lešokeng a go solela mana ye botata weno ba bego ba sa itsebe gore a go kokobetše a go leke a kgone go direla tše botse metleng ye tlago o itota gore pelong ya gago o seke wa re ke maatla a ka a ntiretšego lekgono le ke go kgona ga diatla tša o gopole morena modimo wa gago gobane ke yena a go filego maatla a go itirela lehumo gore go tie kgwarano ye a inyetše go botata wenu ke tsona tše tša mekgwa yeno. Amen. Wa matimba kwao wena mtombulishi wa tilo ni sawa nile kama ndio msika songa kimsha matimba tatana itamakile kana ukatesa kimsha matimba tatana ikesa this privilege ya kuwa vitama bana wana kimsha timzalo wa tsona ri tulsi kimsha matimba tatana shaka kwa bana bangata vitama bana wana kambila batake ka wena ndiri bafumele ka ri wana kimsha timzalo sabu nile kama ndio msika songa kimsha matimba tatana ri tsona tsayiwe asiteki mkharab zamon ko pisare wana kimsha timzalo kambelo wena ishibiri mo kwetsima ingata shikemsha matimba tatana utateka rutrawa nge hlamsela ku etimbili ntavana vona shikemsha tintswalo tiva leswi mbili n'wana wa leswi leyi nga kona ra phatari nda shikemsha matimba tatana leswi swi pfumalaka
loko tirha na rata ta mahlweni xikwembu xa matimba tatana a ku vi na tinhlamulo xikwembu xa tintswalo sa kulunga leswaku etele mi ta dzunisiwa vukhona bya wena hi tintswalo ni rhandza na n'wana wa wena Yesu Kristo wa Nazareta amen. Haleluya. Lebo vanhu va mu ri kasi ya n'wana amen. Ikwati ni tumeli sa mo lebitsong le na le matala Kriste Jesu amen. Vanhu va modimo re phela metlheng ya bofela. That's right. Dilo ka moka re a di bona tse mangwalo a di boletseng ya iragala. Jaanong lentswe la modimo le a bolela le re go tlo fitlha nako ya bana ba tshwantse ba o kwele lentswe la modimo ba dumele yo a dumele ke morena Jesu a bolela mo lebalong la John chapter 5 verse 24 and 25. And ya bolela a re nako e bile ke yona e re le mo yona. Ha o sana nako e nngwe batho ba nako ke yona e re phela mo yona. Amen. Ga mo tshwantse re ke re lebelele maphelo a rena o ya ka lentswe la modimo. Maloba ne re ja lentswe la modimo batho ba modimo di bona ga ka ke dilo tse nyane la tse ba re church order batho ba modimo ke yona ntho e nngwe e kholo thumane. That is why for nako mo apela a bolela a re ke khale ke le fepa ka dijo tsa bana. And I give you like a community says a little job, say it's about our world because I kill you all among them. Amen. If you live to Yakan in Jinamudimo, I tell in Jinamudimo, never will Shaka Michalika Matas. I want to let you know Toto, my own demotion to all 50 months old. Then kill each other in delay. Also, the Luana, Lia Anna Litterias, one of them Mufa, Livis. Akasuli kasila ya mali ya moriali wa walwa mbimo aliru kinota mota wikiri walile mona mori walile mona walwa mbimo riwela mota wikila yarna ya malo lutule mo ure abala yiri unale di lote di mwete ifela kudibulela mara grata rotele pili kale rile burule sivili mo verse 14. Amen. Verse 14. Ya ba bona pelo ya gago e kgogomoša wa lebala morena modimo wa gago ya o ntšhitše go nageng ya repeta ngwakong wa botlhang re tlela pele ka molaetsa wa rona o la wa ikokomosa because re bontshane maloba gore taba ya pride batho ba modimo e ipotolola ka mekgwa e mentši. Go na le mo e ipotololang ka mahumo a re bang le ona a lefase mo gongwe ba bangwe pride e ikokomosa ka dipoesing tsa rona tse re na le tsona e ka ba ko meberekong kgotsa ona mo serviceng. Re tsa pride e ditsadiri ya kokula madiboko e nna ke se gona dibereke. A se phuto ya mbombi phuto ya modimo. Mbombi o teng kgotsa teng program ya modimo a e so mo gongwe taba ya pride batho ba modimo e ipotolola the way they present them that day. Oh, one of the facilities are found at the true it is because of pride. Amen. Because I never to us at the the negative tagadi shame. There are no maremo to ativa posinia, what you are my better, no chance I am at the filola high, and then at well the pride. And then the pride there one of the facility so one of them litagani. And ubona lile jina mudi matrika kumela baba mwe la konoshera liwa na mudi muli liwa kile jina mudi. Haleluya. Euro abashere ubona bahana otsi abaiti risk liwa kana mona. Okutsa mothoro le jina mudi muli riso. Arno kereke ya dai. Murutu akaili. Mara bola bebele iri rutaro manji aba kamuka kimaka. Amiti ya mafelero bana ba mudi imoli mtringi la. Haleluya. So maloba ne re bontsha na bana ba modimo ka mosadi yo atile atole mo modimo and then are amona modimo aya mo maotong a tla mo khonamela and then bibele re ke lengwa lona lo ka le re le ile maloba ya aba a mo tlhabisa maoto a hae aba a mo tlotsa le oil ka lebaka la go khonlo re recognize modimo and modimo ha ke bana ba modimo le tsoro dilo tsa hae modimo o ira re dinyatsela gore yena mapelo a te a modise ka le ka la service sa pride sa re apare la bana ba modimo bora pele ba rena itla go bora pele ba le fe a re mo libella ka tsela ya bophelo ka mkholing ka temi bibele e re go re bophelo ke eng and tswa e thomile go modimo e tswa e thoma ba lo modimo e thomile ka re le ngolo e ne le very much close le modimo le bile la tlhasela ka service sa pride la re nna ibona le modimo le re balele go le mo bukeng ya Isaiah chapter 14 and then re bontsha gore tabe ya pride ba modimo
e nngwe ya di-symptoms e tseng di le ngwana mo private ko ba too much self-centered. Amen. Go pray for abala mola from verse 12 to thewe le yona go le tsa go di. O ile ka magodimo wena matlhakolane moro wa makuba o diretse fatsi jang motlhapikaneti le pelo ya gago e re ke tlo rotolana kwa legodimong la bona ke private tsena. amen Pelo ya gago e ne iri, pelo ya ka iri. Haleluya. Ape batna ba ba di tewe ba rana kereke ya fulama di buka tin nna ka irana be. Ya Lero ba burule si ka irana be cha kereke. Haleluya. Ka kereke ya si surprise ya go sing. Amen. Ga go le mo lo le bile so ko kompolo ko di mo. A bona o ka re yena a ka rana le fasi le better than modimo. Amen. Ene a thoma ba ba modimo ba tluwa. Amen. Wa sala ku yena. Wa sa arena. I so pride ba ba modimo e ba too much self-centered. Mutaka modimo lo go buletsi ba ba modimo re le dila modimo le re e ba tlo la se feto ra ba bana bona re ka se kgono tsena mo so ba lo. Haleluya. Because re feto wa re ba bana ba modimo re tla re sina nna. La re tere re bue ka lika ka modimo yena ka sebedi. Modimo o re sa batho ruta bana ba hae ba o ruta batho nnete ka lentswe la hae. So mo re ba dile bona ba modimo re ya bona Bibele ya bolela yere o skare he una le lehumo and then wa ira lengwa go mo botsi wa tla wa le bana modimo. La bona o thoma o tsena ka sibi bana ba modimo ene mutshaka modimo re rutile gore sibi go se dumele. Amen. And then mo la re tswa re sona sibi go se dumele ke taba ya wena o bona o ka re o na le tsebo better than ka mo modimo a bolela ka ona. Ka ne thoma so anointa sibi se ngwana modimo wa o tloela because le wena o tloela modimo o thoma o ba self-centered. Le ngwano mo ngwe le bolela taba ya o ska be wa ema wena wa tia ka kelelo ya hao o tshwatse dilo ka moka o tsie modimo o mo edise mo pele. Amen. So mothaka modimo wa boisa ba modimo a re tsela e ya go rapele a ke re ke le ena re tsamaya now and then re sukulowa e batlang wa modimo a tisa moletsa ra sukulowa so mara letsatsi le pride e thoma go popha in mo wena ke mo thoma o khawana le modimo. So ya bona na go ngwe batho ba modimo o ka re modimo o re tlwetsa re tloela ke rena ba tshwantse re bue mo lentsweng la modimo re tlonya ka maphelo a rena o ya ka lentswe la Amen. because lentswe la modimo ke lona le le tshwereng theresho. E re ka lebelela gore pride e irile mo nako e re le mo yona ke re ya tsiwa gore ebile motlhaka modimo o re rutile ka the 7 church ages. Re a bona age ya rena ke yona age ya mafelelo pero memoya ka moka batho ba modimo e tshulotse mo aging ya rena. Hallelujah. That's why ka lebaka la rena ka lebaka la condition ya rena modimo a bona mo mareng a rena o kontle a re ke mo nya ke a kokota yo a bolang ke tlo tsena and then ka lalela le because of our pride re hana o bua and yena a fostele o bola motlhaka modimo re rutile bra semena fela re reka ka message o a re letsi gore ape le batile a lena endlele go mo kontle endlele ka mo hare ore he pa le kontle a kokota o tshwantse go bule a le ka mo hare ka motlhaka modimo wa bontsha ba modimo a re kereke ga no bula gore rena Jesu a tsena because mo molaetseng wa door to door a re once Christ Jesu a ka tsena ka mara di tsa batho all pride it will tsamaya. Hallelujah. And then wasala yena Jesu Christ ba no things and then even a take am all. Ya no more ya bona le ngwana le ruta re dilo ka moka tse le di dirang ba no a re di direng mo leleng la Jesu Christ. E ka ba ka dipulelo kgotsa e ka ba ka dia. Le ngwana re le ba dileng rule shape a re bua hape mo lona re le thome mo verse 12. Amen. Deuteronomy. Ya yona Deuteronomy ya yena. 12. Amen. E sere ge o ija o gola o aga ngwako e le botse wa dula go yona ge dikgomo tša gago le dikhutšwane tša gago di ata ge o kuma disilivera le digauta ge o kokotlela tše ilego tša gago ya ba gona pelo ya gago e kgogomošang O kokotlela ya ba gona pelo ya go e kgogomošang. Amen. A ke re rile pride ke
rula ka dilo tse dintsi Hallelujah. e rula ka ba bangwe mo rena e bolansa ka boreki bo rena le bona that is why ba fela nako nngwe ba swellang pila mo matsong gore ba fela ba re ape wena le swipa o ntshosi o ka se ntshosi ka re o lerolesi le sena puo mara tsona dilo tse la ngwana modimo di o tseya di o beya kgole le modimo o se ka re go na le tsona wa lebala modimo wa gago o tshwanetse go na le tsona o tle mo yena gore modimo ke a leboga a kere bana ba modimo e re ka lebelela like gore pride e ka ira gore ke lose opportunity ya Amen. a ke nako nngwe ke na le challenge e phela le bo bururu mara ke bolele bona le ba tlo tsia bya mara nka ba botsa re bururu ape nka botsa go bururu ke kana le bereki ba tlo tsia bya gore le nna ke not associate le bona ba bere ka timo la bo bururu ke bona ba tshwantse ba tle ba thusa Amen. so ke associate re fellowship re bulele and then from there modimo a ba berekise ba se solution ya bophelo ba ka mara e dilo tsa hao di aka ngwana modimo o ska le bala modimo o tshwantse o tsebe gore ke modimo a o khonitseng ene phila ka nako tsotlhe wena o tle o mo leboga Amen. lela pele ka verse 15 go le swe Hallelujah. E a go sepedišitšego lešokeng le legolo le dišišago mo go lego dinoga le dipepeng mo go omilego go sego metsi mme a go phulela metsi lešokeng le letlhare gona kua lešokeng a go solela mana ye botataweno ba bego ba sa itsebe gore a go kokoletše a go leke a kgone go direla tše botse metlheng ye tlago o itote gore pelong ya gago o seke wa re ke maatla a ka a ntiretse go lekumo le la bona pride ba ba ke ira re fihle mo motho a thoma go ba self centered amen motho a lebala re ka ne sa le khona dilo tse a se ka botlhale kgotsa bokgoni ba haleluya bjalo bibele o itote gore mo pelong ya gago o ska ba watlela ka tabo ya re ke wena o kgonile mo dira dilo tse haleluya pero ke maloba re file example ka monna ola re malile mo dikronika kana di mamona ola na le khoshi mo uzia mo molaetseng wa influence mo motšhaka modimo a bontshang ka yena re o sale a ba blessed at the age of 16 and then ya ba khoshi bjalo a re bona a le khoshi for nako e telele ba ba modimo a slowly a berekela modimo ka ya ka lentswe la modimo a thoma o bereka ka experience amen a ba anya go tsena le bone o sa tshwanela bjalo le go na re mo lebelela ko mo re ka fang example ka yena ile mo lengwalong le prolific la the 2 King chapter 5 and then from verse 1 ile Naaman a re bone position ya Naaman and ba ba being pride mafelong ira o lose position ya gago okay le ka wela mo lengwalong le la 2 Chronicle le ra le ba ile la koshikosi mafelo go lose le position ya ya bokoshi amen and then ya ba ya gore o betha ke le phera go fitlela a ya le go haleluya a re lebeleleng taba ya monna o ba reng ke Naaman gore o iranga le ka yena haleluya ba so le tsela modimo ba modimo ka nako tse modimo a re bitsa gore biletsa mo lefelong le le amen bibele e tlhalosa ka Naaman e re you are from verse 1 go le swe chapter 5 ya chapter 5 2 King chapter 5 ya that's one Naaman molaodi wa dira tša kgoši ya Syria e be e le monna e mogolo pele la bona position ya Naaman amen position e ba ba modimo o tutsi mo yona se ba ka o fitlela mo e modimo a tlo bolela le yena a civil obedience okay le mola modimo a tile a tlisa le ntse gore a tle a thuse yena amen ba no ka bibele e re ne ile molaodi wa e bro le se molaodi wa dira tša kgoši ya Syria e be e le monna e mogolo pele ga mongwe wa gagwe monna ya tubilego ka gobane morena o be a mo namolela ya ka gobane morena o be a namolela Syria ka yena morena ba a namolela Syria ka yena ile monna wa utong amen tlhaka modimo wa re ruta gore go na dilo tse tharo tse di tloisa ngwana modimo tseleng ya borapedi haleluya ka re yona tšhelete e re na le yona re thomo tsena ka pride haleluya and then as long ebile re na le tšhelete brothers a re sa ba ba le ba o tlhokomela metse ya rena re thomo ba womanize ya and then motlhaka modimo a bolela se sengwe se se tlo isa ngwana modimo ke popularity amen jalo monna o ne ile wa utuma ene modimo a lamolela baSyria ka yena haleluya e se yena e di modimo a mmerekisa ya tshwareleng pele ka yona re botse re a re e reng bibi fela monna yeo
wa senatla o be a ena le lephera. la bona monna o la wa senatla wa utumane a nang le lephera. Amen. Re a tseba re motlhaka modimo batho ba modimo e ya bolela ka lephera o bolela ka sebi. Amen. Amen. And sebi se batho ba modimo a se na gore o morere wena o tumile e o na le sona sebi. Amen. Se a re tswela pele ka yona motlhanga modimo. Jale Basiria e kile ya re ba tswele dira ba boa ba thupile mositsanyana e mongwe nageng ya Israele. Mositsanyana yeo a ba molata wa mosadi wa Nama. A bolela le mongwe wa gagwe a re, ge mongwe wa ka a ka be a iya go moprofeta wa Samaria a ka be a mo fodiša lephera le. La bona modimo o thusa monna wa utuma. Amen. Ka mositsana wa o nyatseya le molao. O tlisa molaetsa. Amen. Wa re mongwe wa ka a kaya a ya o kgoši o ra a kaya lefelo le go na le moprofeti and gona go moprofeteng ya ka tla a tseya ditaelo tse o tlo tla a fola lephera. Amen. Bjalo re phetse nako e ntši batho ba modimo re tsamaya re ya rapela mara modimo re file promise ya message wa Malaki ya chapter 4. Amen. Gore Malaki ya chapter 4 a ya go tlela go restore dilo back. Re tsebe gore batho ka lebaka la pride modimo ba kgone go restora di-position tsa rena mo lineng ya gae. Because mara molaetsa wa pele ke botse nna ne ke sa tse o tlo nkgawantsha le dilo tsa ka tse ke ratang ya golo. Hallelujah. Monna o la ba re ke bona brand ya baby no ya sa rutela. O na le mongwe ke badile bana ba modimo batho ba bolela ka yena mo profeta ba William Brand you are so poor. Ba tswa le mo lapeng la two room. Mara motho la na bolela ka yena ka o tla ke khotsofala a re bad. Ne a na le inspiration ya letso la modimo. And he was so humble to such an extent that o twetse dilo ka moka tsa lefase. A lebelela letso la modimo. That is why today re na le this message. Amen. Glory. Because le ka nako ya hae William Branham bana ba modimo ne ba le bona batho ba ne ba rera. Mara me message ka moka itimeletso wa sala molaetsa wa. Hallelujah. So motlhaka modimo a bolela ka ena a re he was so poor but se ke morata ka sona William Branham le batho ba ka bolela ba re he was so humble. So la bona humble is the opposite of what? Pride. Amen. Tsela pele ka scripture se bua. Hallelujah. Gomme Naamane a ya go mongwe wa gagwe a mo anagela taba ye a re mosetsana e a tlago nageng ya Iseraele o boletše ka gore le ka gore kgoši ya Siria ya re napa o ye kgoši ya Iseraele ke tlomo napa o ye go kgoši ya Iseraele ke tlomo ngwalela lengwaga. Gomme Naamane a ya a ena le talente tše 10 tša silipera le sekele tše dikete tše di selelago tša gauta le diaparo tše 10 tša monyane. A fitiša lengwalo le la go kgoši ya Iseraele. Lengwalo le le be le re e re ge lengwalo le fihla o tsebe gore motlanka wa ka Naamane ke mo rometše go weni gore o mo alafe lepera. Kgoši ya Iseraele ya re go bala lengwalo leo ya gagola diaparo tša yona ya re a ke nna modimo e nka go bolaya go ba ka phediša. Ge motho ye a roma monna ye a re ke mfodiše lepera tseba mme le bone ka mo a tsomago taba ya go šitana le nna. Elisa monna wa modimo ga e kwa gore kgoši ya Iseraele e gagotše diaparo tša yona a iša lentšu a re gore go gagola diaparo tša gago a atle go nna a tle a lemoge mo go Iseraele go ena le moprofeti. Gomme Naamane a tla a ena le dipitsi tša gagwe le dikoloi tša gagwe a ema mojakong wa ngwako wa Elisa. Elisa a roma motseta a tla a re ya o tlhapega šupa nokeng ya Jordane. Bana ba modimo a re tshwareng taba eo. Elisa a roma motseta a re ya o tlhape a šupa mo nokeng ya Jordane. Amen. And then a re utlweng gore Naamane yena o responda be ya mo tabeng e. Ke mo mmele wa gago o tlo go fola wa thakafala. Ya ba mo Naamane a tlalwago ke pelo. Statement se se ira gore Naamane a tlale ke pelo. Amen. He a tlala ke pelo o ra re pride e thoma Israele o namelela. Amen. And then a re utlweng gore re Naamane a tloga a re ge nna ke be ke re
o tlo tswa a tla go nna a ema fa a rapela leina la morena modimo wa gagwe a išitše diatlafelo mo go le ba bago ya ba gona go mpodiša lepela a se di sa pradesi thoma go bea mo self-centered e se ya wena go bea lentswe la modimo o nyaka go bereke ya gago go amen o ka se kgonagala lentswe la modimo le rena man a ye nokeng ya Jordan a tsene ga šupa ke mo a tlo fodisang lephera amen mara yena bjano a bona taba e a lebeletse le posini ya gae tsela pele ka yona go tlo re go reng go a dinoka tša a bana le farafara ga se ke botse na e motho a tsene ka sebe sa pride batho ba modimo go thoma go rata go compara dilo re tlile mo molaetse bona bjano molaetsa go batho ba modimo a o sana doctrine e nngwe e le powerful phara go tshwana le molaetsa go that is why he o tla mo molaetseng ga o thoma o tsia molaetsa wa compare le denomination o thoma o makatsa di-denomination tse batho ba di bonala di le botse ene bobotse ba tsona mara di isa batho ka e diheleng a kere re a tseba gore lentswe la modimo le re ke tseba mediro ya gago e re bala lengwalo la botollo mo modimo a bolelang ka phuthego ya Pergam if I'm not mistaken mara o na le se ke se tlhoileng mo wena o kgomarela thuto ela ya wane online so nna mane mo lentswe la modimo le re a ye nokeng ya Jordan a yo tsena ga šuo mara yena ka kgopolo ya gae ka to myself centered a re nna ne ke re o tlo notla fela nrapelela o thoma o tlisa comparatism o compara noka ya Jordan ka mokgwa yona e bile le ditšhila ka teng e bile yena e le monna wa o tongwa a ka se a kgwalefara ka tsena go nokeng ya Jordan ba itse re e bolela le motho re modimo o tlisitse motseta wa monna ya bofelo mo a dulang lentswe la modimo o ra ke tshwere PhD e la ya ka ela ke mara ke style wa ile ke reke mo khulu go tlase amen o etso tsena go sekolong it is because aba bone se yena a se bona mara o bea lentswe la modimo wana modimo because nna mane mo na tshwantse o bea lentswe la modimo a tsene nokeng ya Jordan a shupa and then a fole le phera hallelujah a re ya tseba re motlaka modimo fela re ruta ka pyramid hallelujah o bela ka the 7 church ages a bola a sa tsena sekolo brother John Muraka a boletsa re monna wa makatsa na sa tsena sekolo mara ka thomo o tlhalosa ka dilo tsa science a o tlhalosa le dilo tsa biology tlo makatsa ka le pyramid bana wa modimo ali a ke sa university mara ke tse gore ba itrowile pyramid go university o tshaka modimo wa bosa ka yona pyramid a ke re la bona ke na le 7 steps ke le ya tole le tshwantse le tsamaye ka mo Christ a le felele because Paul a re dilo tse ka mo ke di ba mo wena di hata ona o ka tlhoke tsebo ya o tseba mongwe wa rena Jesu hallelujah ke sign ya go sa wena o taba o tsene nokeng ya Jordan a shu and then wa tla wa fola le phera because mafelelo ge wena go na le the capstone o na le moyo wena la le modimo ka sebele Bible re mo na le modimo sibi a se ona as long as there is na modimo ba modimo re tsama mo le shifile ena pele ka yona mtlhanga modimo dinoka tša Damascus a di pale metsi ka moka a Israele a ke be ka se ke ka tlhapa gona kua ka thagafala gomme a wela tsela a bifedi wela tsela a bifedi mo a tshwantse a kry-e thuso ya gae nako nngwe batho ba modimo re na le re tle serviceng mo e re wela re bifedi amen message o tlile a ke re gore betile hallelujah apa ba mborile batho ba re ska lebella television no ene re wela tsela re bifedi mara ke le tsela modimo la re khala re se go se re khawane le so pero mara a tsweleng pele ka monna re bona go e right in mafelelo bathanga ba gagwe ba batamela ba bolela le yena ba tata ge e kabe moprofeta a go laetse go dira se segolo a o kabe o sa se dire bjale o reng o gana ge a re tlhapa o thagafale ke mo a fologetšego nokeng ya Jordane a nwelela ga šupa ka mo monna wa modimo a moditšego ka gona le mmele wa gagwe wa boela wa ba bjalo ka wa lesogana le leswa bana ba modimo taba ya modimo a e nyake o ngangisana e no nyaka fela o bea mara o bona re nganga batho ba modimo it is because
because re na le aparetse ka sebi se ba re ke pride. Hallelujah. So o na le the symptoms ba ba di tse di tlisang ka pride. Symptoms ya mathomo motšha mo di mo re rutile re tla mo servicing a re teng re na le expectation. Yeah. An expectation e re le ba mo di mo ra bela mo di re tla mo servicing automatically re tshwanetse re ke re na le expectation ya utlwa mo di mo le maphelo a re. But as long as the re sina mo wa mo di mo re na le pride e tla mo servicing ba mo di ya mathomo symptoms it looks like inyago create default. And it don't like it's really default. Yeah. What about ba kgotsofetse ka molaetsa? Amen. Mara nna ke tla ba it's really default. Yeah. False finding. Ke motho wa na le pride. Amen. Monna o bya no e a boela e malata e ba motsa a ile ka mkhomo profeta o lela ka teng. E a boela a tsena no keng ya Jordan a supa bana ba modimo. A shule o bya no wa fall. Amen. Le phera le la tsama bya no le phera ke re ya tsero le symbolize asi. So mutaka modimo ba no modimo wa bonsa re pride into mo e dirang gore motho o ba too much self-centered. O ba le self-confidence and motho wa bona o ba le arrogance. So taba e mo e re bona ka pride ba ba modimo instead ya go be le moya wa Christ mo rena go ba le a harsh spirit. And high spirit ke ona ira Bibele iri re phela mo nakong ya Laodicea asike mo kereke ya ikhukhumusa iri yona a itlhokisilo yi humile mara modimo a re nna ba ke ba ratang ke a ba etetsa ebile ke a ba sola mara wa harsh spirit ba ba modimo a una selo se o ka mmonisang sona because yena o no re yena o tseba dilo ka moka. So mongwe re a bona taba ya pride ba ba modimo da so bona na go re phalela ka o keep a church order. Motho a na le pride o na le desperation ya attention too much. That is why edi bala taba ya pride mo mo yulela ka taba ya re pride le ka mkhware aparang ka teng. Abe furu le tsatsi le ke tanga go re sote e botse e msha ha le tshwantse le no ngona gore le felele ka moka mo le fast la ke tsene morao. So mo mo motšhaka modimo bolela ka taba ya the shameness ya the sisters. Are o lebelle batho ba tene le ngwana ba senya maphelo a bona ka o rata pride because le ya ba apara ba ka no apara ka tsela e ne a sa tshwanela apare ka teng gore mafelong a trace ba reng ke attention. Taba ya pride e ikutulla ka tsela ya meaparo bana ba modimo re balele bro le mo bukeng ya Isaiah chapter 3 mara ale e re tla re bala bro le re bolele story se bro le shefile a se bala mo sa namana mothaka modimo a rena man to a body change ba modimo e taba ya e symbolize rena as the bride. Re tshwantse re tsebe gore as believers the word of our has been revealed to us. So once the word is been revealed se se nyaka mo rena is just to obey the word. And then obey the word ba modimo ke mo re tlo kona mo modimo a re boksetse the rapturing process. Mara here ya hana go dumela lentsela modimo bana ba modimo because mothaka modimo wa bolela mo la verse 10 borolo le shefe. Hallelujah ya hona mo lengwalong le. Amen. Verse 10. Elisha aruma motsetsa atla what the Bible here Elisha aruma motsetsa. Amen. Mothaka modimo are Elisha he was a messenger to Naaman. Like literally now when I know we not a messenger when I go here. And the messenger na ki Malachi chapter 4. Amen. And but baba ki ba ba mo William Branham le ona ba mo sangale ba ba busy. Instead ya ba the Bible and then ba mo nyako ya ka mamalo. Ba busy they are finding fault. Mara yo na le mai wa modimo khono bona re le ngwalo le la Malachi chapter 4. Hallelujah. He is the messenger and mutaka modimo are a messenger. Carry a message of our to the bride. Amen. And which to us in this day is the shout. Agree that First Thessalonians chapter 4 verse 16. Hallelujah. Say which to us is this day is the shout of the First Thessalonians chapter 4 verse 16. Saying, go and wash in Jordan 7 times, and thy flesh shall come again to thee, and they shall be clean. A promise made to Naaman of body change under the voice of the instruction and the revelation of the message spoke to him. But Naaman was wrath
His option and attitude towards Elisha's message at this stage of the process was not right. He needed to have a change of attitude and understanding towards the message of the hour, or he would never have gone into the receiving of the healing of the body change. And he went away and he said, behold, I thought, behold, he thought, he will surely come out to me and stand and call on the name of the Lord. He is God, and strike his hand over the place and recover the liver. He wanted to see a performance, a public show like that of the first and second pool ministry of the prophet of his day, not understanding that the third pool revealing of the word was not to be a public show. We are no verse 12. Hallelujah. Verse 12. Alinokaja abana le farafara asike wotina. Tinokaja tamaso awalipa. Amen. Are some denominational church may look better and even cleaner than the message churches. Are not they just good? Was this reasoning? May I not wash in them and be clean? Denominational teaching won't wash you clean. So he turned and went away in rage. His feelings were hard. He was making decisions based on the feeling and reasoning instead of obedience to the voice of Elisha's message. His wrong attitude towards the word nearly cost him his new body. Naaman was now at the voice stage of the journey to promise body change that Elisha has prophesied. The shout message has already been sounded, and now he was under the sounding of the voice of the instruction, teaching stage of the message. Now, Naaman had to know the progress. He had now to progress from the voice teaching to the tram. Hallelujah. Bakanga bawe baba tamena babulela liena bana. Tata te ikabe muprofeta agola etshukudira sesiholo. A ukabe usazidiri. Yale urimo gana yare kapa utakafana. Ke mafulu wetshi uno kenya Jordani anolela ga supa amo monna wa modimo amuri tshonga ona nimi wa wa wela wa ba bjalo ka wa noswana le le tswa wa takafana. Bjalo Naaman wa change attitude la ya we kukumus. Bjalo wa thoma bjalo mutaka modimo are Naaman. From then Naaman was a hearer of the revealed words under the message of Elisha. Amen. A third full ministry. But there will be no body change for him until he became a doer of the word. So before he could have a body change, he needed to progress from the hearer of the message to a doer of the message. Amen. So live now about the more million that if you really progress. Amen. Because Isaiah chapter 3 verse 16 to 17. Amen. Isaiah chapter 3 verse 16. Agre it reveal ka richi mo it reveal ka mipaya me aparo ar go mi aparo pride ka le ona it reveal ka yona kana positive. Hallelujah. 16. Yeah, from verse 16. No one ever Osari, Babeli Basion, Kawa Hancha, Bachama Babeli Milan, Batama Babeli Milan, Batalataja, Mato, Bare, Friata Snaka, Batirinya, Mifiri Yamautu, Yanamu Waboke, Babeli Bao, Basion, Toba Biriya Iko, Chatwa Svabu, Murena Utoba Kobosha. Na bwana kiva Basion baba kama yamba ileni
ba emisitse melao ka lebaka la pride e tlile ka mokgwa wa aparang ka gona mara re obeya lentswe la modimo to keep a church order bana ba modimo sisters e jona belo e ka ba e sa le dumella o apara the so called kwaikwai la mara in future theory to affect your health. So lentswe la modimo la bolela gore batho ba thomo e kokumusa ka dilo tse because e motho a ka mo servicing e re service thoma ka personal ka mo borole se fa bolela ka teng batho ba tla mo ba na le moya wa rapela and then nna ka tsatsi lo tla ba ke apere kwa e ba ke tshwantse ke tsene la ka ke disturb church order because ba no ke tapela ya re pride motho wa pride o ba ana le desperation ya for attention because o nyaka batho ka moka ba tle ba bone gore yena ka je go di bethile bja so bana ba modimo a re tsebe gore pride ke yona e ira gore mafelelong re palele ka o kry our promise amen because re ya bona monna gore ba laka ena today na man ne a botswa gore a ye a yo tsena ha shupa mo nokeng ya Jordan gore a tle a fodise diphela Okay. mara first time a utlwa statement e se ai ya go se mo tshwara go botse na man nokeng ya Jordan awa ba re atella man bona abe na le dibemudanyana tsela sa rena tsela ne di re tshwanela tse re ne re kouta ka dibemuda le buruli se di re tshwanela molaetsa a wa tla bana ba modimo e molaetsa o tla gore khawana le tsona amen tshwantse o khawane le tsona o bola ebile re bolela buruli a re yape ko nna kwa buruli ebile re ruile man ba bile ba di lahlela dustbin nna ke re ke a di nyaka le mola nna ke sa tseba gore ke ka lebaka le mara e kwana ya o beya lentswe la modimo gore ya go wana ka sekgono e la ka mokgwa batho abantu like through pride e irane ke fela ke utlwa two brothers our elder and deacon a ke re ke maphodisa a rena presentation ya o bombisa a ya ba ga botse man so e o lore ke na le spirit sa modimo ke tshwantse ke obeye di-advices tsa bone mara ke na go fela go ba complaina na go ba re wa itse ne re bolela le sisters so re ba botsa re ya ke re bone sisters a cremile meriri wa itse sisters mama o re ya la re mo tloele le meriri ke meriri ya hae ke se bisa pride e setse mara modimo a re nna ba ke ba ratang ke a ba etetsa ke a ba sola ka lentswe la ka la modimo ene modimo ba modimo o dirisa batho gore a sole diphoso tsa rena le le motho wa tla o sola o ya ka lentswe la modimo ke tshwantse ke be wa o ikokobetsa because a o benefit bona wa bona moprofeta e a bolela le namane a re tsamaya go tsena a shupa nokeng ya Jordan motho wena tshwantse a kry-e di-result ke mang ke namane le a gana o tsena mo nokeng ya Jordan o gana phodiso ya gae le a gana phodiso ya gae ke taba ya re o disobeya lentswe la modimo mara namane re ya molewa because mafelong bana ba modimo o bile a ya bona botlhokwa ba go obeya lentswe la modimo a ya nokeng ya Jordan a tsena a shupa and then ka modimo a boletse selo go ba bjalo ba boa a fodile lephera so bana ba modimo sebe se sa pride re bona re le mo it is because Satan o tsene too much ka o ska le tswala le molela Isaiah chapter 14 ka o ba self-centered and ya thomo ba self-centered ra bona lefase le ona ba no re phela mo e le ba e thomele ko lodimo ka lebaka la monna o e tla mo lona bro go le bale from verse 13 Isaiah 14 ela hallelujah from verse 14 amen obe uri yo dula kwa ya obe uri yo dula kwa o itopile go mago yo echa yo godimo mme o kgoromeleditšwe mono o dula go baku fase sekoting wa ba go bonago ba go boga ba go lebeletše ba re a ga se yena monna yola mošiši ya šako motuba mebušo a ga se yena motlola mašoka bogotle tšwalalanya metse ya bona wa go gana ge ba tlaengwa ba boela gae ke mo Satan a re fitisitseng mo teng ka lebaka la pride amen la bona gore lefase le go le shwarantse bjang and wa gana gore
pride ba ba modimo e ile re hane wela back to our origin. Amen. Mare re ka itlusa ra tla mo lentsweng la modimo ke ena ba ba modimo authority yang a re tsaya because lentswe la modimo le re e tla mo nna bo botlhe ba le imelwang le ba le lapileng. Amen. E a re bitsa re biletse fela gore re tle mo ena fela go na le lefelo le a re biletsa gore re biletsa mo lefelong le lengwe la wa low and meek. Amen. So motlhaka modimo wa bontsha ba ba modimo a re hey modimo a ka re tšhogofatsa bjang no matter what God does for you. Just see how much more humble you can be all the time. Se modimo a senyakang bana ba modimo o nyaka re be humble no matter modimo a ka re direla eng and then a tšhogofatsa a tlisa mpho ka mo gore kereke ya ikgono tsamaye pele ke tshwanetse ke tse gore a se nna ke modimo bjalo nna se ke leng mo sona bana ba modimo gore nna ka nako tsotlhe I must have to stay humble. Ke mantši a bolelang ka mo profeta mo messaging wa influence and ona mo la messaging wa influence ke mo re kry-yang kgoši e sa le ra fa example ka yona kgoši Uzi gore modimo o thomile mo bless at the age of 16 years. Bible e re a ba kgoši up to 52 years bjalo ka re o tsamaile leeto le letelele le kgoši a tsena ka sebi sa pride mafelong e ba re wena ka a o qualify o tsena mo yena ra bona a o re office tsa di orela ke tlhola ke bibiri bjalo pride ba ba di mafelong e ra re tlwele di positions tsa re and then o kry na go mo ke nyako laola position e sa tshwanelang a kry o laola position na go mo bana ba a kry Bible e re a di dumele basadi o re la itse le ka controla pulpit ntse le sa re wa kry o re mara ape o ka re ba ka tlisa Bruce mang a tle a re mona it's not your position. Mara e bona le se di se ta surprise mafelo go tlotsa ena go le bona mo la dilong tse la bana ba. So motlhanga modimo wa bonsa bana ba are no matter what God can do for you. Wena sa wena gore just stay humble. Gore a se wena ke modimo a o kgonisa mo ira dilo tse. So mo mwe motlhanga modimo wa bolela bana ba modimo are re tsi gore no matter how powerful o nka ba ke khona o dira dilo mara ke tse gore a se nna ke modimo bjalo ke se ka be ka ipona o ka re ke betere o phala batho ba bangwe so taba e re bonsa e re tlisa mo taba ya e nngwe symptoms ya pride ba modimo o tlo kry ke neglect batho ba bangwe and then be ke nya go associate le batho ba ka re ba status sa mo tsatsi le lengwe ne re bolela re hey mara o santse re le bo modimo but o tsamaya to le lengwe le telele le bana ba modimo le rapela o sala o discover ro rola ko mere go mo tshwere position so se tolo tshwere position o kra o bona ra wa mara pending sa bone mo sta ka le ba kana ba so humble ba tere position ba di betse ko thubu bona ba lebeletse fela lentswe la modimo so taba e mo ye re ka bona symptoms ya pride ba modimo o ba re neglect others and then re boletse ka taba ya re ye mo symptom ko gore motho a te o ba le desperation ya attention too much and of which ba is taba is luka and then mo symptoms ba ba ya pride o kry motho a te a too much arrogance hayi gore ha mothaka modimo a ya ba too much arrogance gore o self confidence morally dina modimo le re botsa ba re ska vera ye maka raba confidence mo dilong tsa lefase a re ben confidence mo lentsweng la modimo and mo se sengwe taba e re buletseng ka ona ke taba ya re symptoms e nngwe ya motho o na le pride ke a harsh spirit o kry na go ngwe le ya fault o bona mara e bolela le ngwana modimo bolela le yena a botse a kry ko kitchen kwa lena sisters la tseba gore le di bereka bjang e re rona le system mo tle le a shaitse di pizza mara mo ai so be hona ka moya wa modimo le tlolokisana ha botse wa kra le rena re sa tsebe ho na le semang mo tlile because the spirit of God ke sona se se tshekileng go so ngwana taba e mo e leng kotsi ba ba modimo ya symptoms ya pride ke la ke thomile ke bolela ka yona ya a fault finding always wena o tla mo kerekeng a o tlo na expectation ya o tla modimo go ya o tla o tlile o tlo libella di post and then taba e ngwana modimo tlhaka modimo a re as long o tla wena o na le taba e na le expectation e o tlo boela ga o di rwele di post red pair mola hore so e leng ngwana le bolela so wena o re a wa mara mola o ka tsonagala a re tle bro mo lengwalong la 1 Timothy chapter 2 from verse 8 o ka no bala verse 8 9 and 10 amen
So ke kotsi ba ba di pride because because o tla mo service go ya go di kry go go di kry and e mo symptoms ba ba di ya pride o kry o rato di defend too much le mo na sa tshwanela go di defend e o li pause you just surrender and then you apologize makoba pela ba bulela ba the one who apologize is a great person pero kata ba ya ba ba di mo re arrogant re pride o kry no ya di defend ali ya ke bona no silo se mara ka se be ha go e modimo a tlisa bana ba ga ba ba mo ntse mo la o kry ke hanella e di defend na self and I ya ke ka phago e ba le rule to First Timothy chapter 2 from verse 8 haleluya yale ke rata gore banna e bela go rapela gotlhe ba emishedi ya tlatše kgethwa go se bonaba le dikgang le basadi ke rata gore ba apara gabotse ba itlhopela go šia tsholo le go ikgantšho akare Bibele yiri banna ebe ba o rapela otlhe ba emisedi ya tsa tse bona tse kgethwa ka mo na le moya wa modimo wa the Holy Spirit o ra a una dintwa le dikgang a di hola haleluya mo Bibele yiri ke rata gore basadi ba apare ha botse ka mo loketseng basadi ba go rapela ba sena ene haleluya e ba le hape go le se ya ba itlhopela go šia tsholo le go ikgantšho ba sena maforo ba itlhopela la o šia tsholo le go ikgantsho amen so taba ya pride e o sala go bona batho ba apara ba šia tsho ba na le tsholo it is because of ba tsene ka se bisa pride ba te cancer amen ba sena maforo le dipitsa le mašila a theko e tlhaga le fokole mogalabe bjano tshwanetse o le describe maforo ke Bibele yiri ba sena maforo le diphita because e ba apara dilo tse o ra re ba te cancer ka le ba te cancer ra ba tsena ka go ikokomo haleluya ka tla motlhaka modimo message what door to the heart are when you got Jesus into your heart all the pride will go out amen lengwalo la motlhaka modimo la maloba la gore modimo a se modimo a tlhakatlhakang modimo as long as ka mo hara pelo ka ke sana le pride aka se kgone o tsena when you get Jesus into your heart all the pride go out haleluya and then usala yena modimo o take over amen mo messaging wa door to the heart bana ba bibele a re tsebe more le modimo a re bitsa bana ba bibele o re biletsa go khurumetsa tse dingwe go ntle gore yena a tle a take over amen ya yena a take over ngwana modimo pholo a re a isa le nna yo a philang ka mona ke Kriste Jesu ya o phila Kriste Jesu o tlotsi ba re ka nako tsotlhe wena o tshwantse o submit mo lentseng la modimo and o submit mo lentseng la modimo ke mo modimo a tlotlang a tla a iponagatsa mo wena amen mo messaging wa the resurrection of Lazarus motlhaka modimo a re don't never think you are better than somebody don't never think you are better than somebody haleluya e re sala re fitla mo seemong se it is because of our family re aparetse ka pride ba le re aparetse ka pride mafelong a mogala wa mara wena ma o mputsa ene mara wena be le maloba go tlo motsa mogala go ra wena e bile le sekolo a wa tsena be nna ke ka one mogala ke tseninyana sekolo ka se mputse sile ke nana ra ka re se sile be motlhaka modimo a re re ska bela dumela taba e ya pride re tsene don't never think you are better than somebody re kopa iso ba ba di magiri a tseba le jela mo di mo re ruta re motlalo wa rena go go wa e Joseph Christ ba re bona na re brethren ba le brethren se ama le sona ke sa se ke na le sona ke sa ha haleluya a mphali ka sila ke mo phali ka sila amen na go mo difela ke botsa batho ke ba bona e mo di aga re thusa and then he ngwana e modimo a mo blessa ka something mo le o se ka nnete selo se la se thusa le wena ka mo amen ba be bona le moya wa modimo o tlo khona re liso ile se la modimo mo blesse ka sona o se rapelise because ka o shiu se bua se thusa wena na go ke fela ke fa batho example ke re wa tina go mwe ka taba ya go mo so kra na go namela peace mangma ga o molelisa a o tse mo modimo mo tliste o yena go la o molelisa ke yena tshwering solution ya amen ba lo le ngwana modimo o ba open o phila le bana ba modimo and then modimo wa tla wa raba dithadi di nyapa tsa hao ka bona batho ba wena le go banyatsa because ya bona namana o thusitse ka molaka a tlisa molaetsa gore he o ka ya go Israel o na le mo profeti he o ka o tlatse mo profeti a tlo botsang tsona
and then o ka tla wa fola lephe re bone attitude ya namane go mathomo o thomile a nyatsa a fihla kwa ba motsa tsama go tsena nokeng ya Jordan mara e ba boela moraba ba lata ba hape go mo rapele ba ra wa morena wa rena boela kwa a una e le ntwe a sintwe go ya go ka tsena mo nokeng ya Jordan immediate a thomo obela le tsela modimo aya a tsena a shupa awa o tsile a go le lephe no ba ba modimo a ka se re phulusi half o re phulusa ka moka rona re dumelele le tsela modimo le le bere kana le maphelo a re that pyramid ke le tole le tshwantse le tsamaye ka morapedi that's why kon are molina dino tse di ka dula di le gona ke re ya tseba le ba la hanti le ngolo ya First Peter chapter 2 verse 1 na o lela ka the 7 virtues the 7 virtues tse la ngwana modimo a ona o ka bolela gore o na le tumelo mara wa tlhoka lerato ora ene o na le tumelo ora le pride ya gona mo wena you must humble yourself kana go tsotsona because le dira modimo le re ruta re modimo o tshwoile o ikogomo ene o rata bana ba hae ba ba philang ba e hambula kana go tsotsona so a re tsile gore ba ba modimo taba ya o ikogomosa a ona mo irisa mo bona re tlo palla ka wa moela our blessings na mane a shulela mathomo o bile arrogant a hana o dumela molaetsa mara a re beng le sheika yena na mane ka re mafelo go le a dumela taba e ba ba modimo and then a bua a ya mokeng ya Jordan a tsena a shupa and then a re a bua a fo ile le phe ya ka re ba le our last scripture go le se Utulo chapter 3 from verse 14 amen Utulo chapter 3 ke e buela ka na rena re phila moyo amen yona le go ike ba ka mogau o tseta wa putego ya la de ya mongwalele gore o bolela yena feretso yena khazi ye botelago moreletši yena motumatloya modimo ore mediro ya gago ke a itseba ke tseba ge o sa toni ge o sa fiši e ka be e le kaone ge o tonya goba o fiši bjale ka ge o le yo bololo fela o sa fiši le ge e le tonya ke tlo go tswa molomong wa ka obane gore ke mohumi ke ruile ga ke tloke selo la bona ke nako re phela mo yona amen batho ba re ba umile a ba tloke selo haleluya but really all these properties that ifase ba ba mo re ka bana le tsona mara as long as re hloka the baptism of Holy Ghost are ya mo le mo re ba amen amen mara because are le le maphelo a rena no re na dilo tsela re umile re tloke selo ke situation ya kereke mo na go re phela mo yona tela pele ka ona o ifeleletse mothaka mo mme ga o tsebe ge o le madimabe ge o nyamisha ge o le moditšana ge o le tsefofu ge o tlhobotse ke o eletša ke re reka go re to step right ba ba modimo ya gore rena re ba goma re tlhoke selo re tlise re di khurumeditse kwa a re tseng keletso e bror a ibala mo verse 18 amen ke o eletša ke re reka go nna ga utlwa e tswa go meubeng o hume o rekele aparo ke ditšweu o apare gore tlhong tša gago di se bonwe o reke setlhare sa go tlotla matlho gago o tle o bone nna ba ke ba re na le di-prayer request day in day out halleluja prayer request e ka raba mo dilo ka moka ba ba ke ya re ka lela baptism ya moyo mo halleluja because baptism ya moyo mo khetwa mo tsaka mo di are moyo mo khetwa o fihlile le pride e ya tlowa and e tluwile pride ngwana modimo o tlo phamphweta lentswe la modimo ka amen a o be bjalo like ka mo motlaka modimo ne a re ra last week ne re iketile ka mo ka moruti male a bolela re dilo a di tsamaye ya ka mo mangwalo a bolela so motlaka modimo wa bonsa re ba ba modimo le ka mo motlaka modimo a tsia di khodi last week a re bonsa ka tsona a o tlhoka le dilo tse di re tlhoka baptism ya mo malela e moya wa lela go tseni ba ba modimo o tlo khurumaletsa pride e la bone halleluja and then rasala re na le modimo and then Paul a re ke dira tsotlhe ka Jesu yo yena a mphehileng and Jesu ke moya o laelang e feleletse go leadership from verse 19 nna ba ke ba ratao ke a ba sola ke a ba etetša motho ba a na le pride ba ba modimo ha rata o soliwa e belanya go etetsa amen phafoga ge o šukologe o tsebe gore ke eme mojako ke a opa-opa ge motho a ekwa lentso la ka a bula mojako ke
ke tlo tsena go yena ka lalela nae yena a lalela le nna bjalo bana ba modimo nako re phela mo yona a ke re ya tseba re letetse rep amen and lentswe la modimo le rerwa a le re gwepile re tlo tla re pholosa ya re pholosa re sa phile amen le re hanella bana ba modimo o e o laiwa lo sola ke modimo o na le lefelo le re lebaneng le lona amen motlhaka modimo re rutile gore we are dimensional being re lebane le dimension number 5 amen e le head ba teng batho ba ba phetseng mo lefaseng le ba le mo kwa lentswe la modimo ba ipshina ka dilo tsa lefase le today ba tshwana le monna wa mogomi ko diheleng gore e no kgona lo ka re moprofeta o mongwe a ka boela ko lefaseng a yo bolela le ba heso ba tle ba sukuluga lefelo le leng motlhaka modimo a le tlhalosa bana ba modimo le lengwalo la Kotulo chapter 9 o ithoma mo verse 1 a se lefelo le le botse mara batho ba le re tlo ya mola re isa ka anointing ya pride bjalo mo lentswe la modimo la bolela le re phafoa o sukuluga amen le o sukuluga pride ya ka o tsena humility amen a re ke monya ke ya popota yo a bulang ke tlo tsena ka lalla le yena Amen. bjalo modimo o tlisa lentswe and a fetsa o tlisa lentswe o beela kgetho e tla bona wa kgetha o mmolele and then o ka mmolela o tlo tla a tsena and then ena a lalla le wena Hallelujah. e feleletse motlhanka modimo e a fenyago ke tlo mo dudiša le nna sedulong sa ka sa bogoši phenyo e bana ba modimo lenaba la rena le leholoholo a se motho o mongwe amen ke moprofeta o mongwe mo messageng o mongwe a re the greatest enemy is me William Branham mara today a ke ra lolele ka yena the greatest enemy is me amen so yo a fenya mo o fenya o tshwantse wena self o thomo go ti fenya ye o ti fenya ngwana mo ding go tlo tloa le mo tabeng ya o ba self centered wa tswa whatever se ke achieve a sin na ke ka matla a modimo amen so bibele ke yo a fenya ke tlo ira le ke tlo dula le yena kae tsa mo sa go amen mara phenyo e khulu e re tshwantse re fenye ba ba re tshwantse re fenye ourselves this body Amen. that's why bibele ke re nama di ka se tsene lo di mo Yeah. ya motlhaka modimo mo la message mo pride ba ba modimo o la o re wa bonsa re as long as re ka dula re le mo pride re ga o feel we rex our soul ya because re tla ba re nyaka ene popularity amen batho bona ba ba bonang ba tumile ba re extend soul tsa bona ba mara re tsebo re ina na bona ba re le mo yona ba ba motlhaka modimo a tlhalosa a re tlo ya straight ra rex our soul before a ke re a tseba rona le o bolelwa ka Isaiah le Jacob o mongwe o rekiste birthright rena re thoma ba ba modimo re rekisa nako ya rena ya o sefa modimo ke nyane dane go re re tsaya nako e re spenda too much re le mo lefaseng tsa go sefa modimo that's why motlhaka modimo a re you prostitute your time from your time you prostitute yourself and from there you prostitute your soul mare e le la modimo le rerwa and then re tlosa go rena ra fenya nama e ya rena taba ya because nama ba ba ke yona e le pitlansa too much ka nama ya lefase le and motlhaka modimo a re ba o ra le felo le la ya kolona ra le gana ra sa phila a ke re le felo le la ya kolona ke eternity ya le eternity why re balla ka controlla mmele wa rena re sa le ka mo gore re tsebe gore kwa no phila ka o ya o sa feleng mo nako e ka se tlhole e balwa ke o phila ka o ya o sa feleng for eternity but as long as ba ba modimo re phila bona le pride mafelo we will sell our soul and then I bona taba yena ne re fela re tla mo di servicing Sunday di Tuesday ne o luhlela di fela then wa ra wa ba le ne ba iketla ko di company kwa le o bana le bona go di so re tshwantse re tlhokomele maphelo a rena go ya ka lentswe la modimo ya motlhaka modimo a re re ka se tlhokomele maphelo a rena re tlo ba di prostitute a re ke bolela ka prostitute a ke bolele ka go lawa male wa balekane ba badi le rena kereke le yona self is a prostitute because kereke Davida a re ke bile ka thaba e ba re ntlong ya morena today ba a sa thabe ba a re ntlong ya morena because nama e yona e re pitlansa too much and mafelelong ba ba re feleletsa re fa di excuses and the excuses tse re di fang gore di re go isetsa mo lengwalo le la boruri ke le albale nna e re ka cheka lengwalo la Luka chapter 14 memo e tšile
ya go monyadi or come to the Lord's Supper. A re utlwe di-excuse tse ba di beileng mo lengwalong la Luka 14. O mongwe o fa excuse ya re nna ona ke reka tšhimo ke sa ile lebelela tšhimo ya la bona re nako e la ile go iberekisa go lebelela tšhimo a e fe modimo e ke tswela pele bebele e re mo o mongwe a re gape nna ke ona ke fetse o nyalwa ke sa lebelela mosadi yaka o mongwe a re ke ona ke fetse go reka dipokolo tsaka ke sa ile o di-train bjano yona nako e la o ile go le traina dipokolo tsa gago e start o prostitute your time ya go ba mo modimong so e re buisetsa mo ya re ke self-centered mme mo ke tlile nna e le ona ke reka tšhimo a baye ko Lord's Supper tsela ke tla bua ke di bona tla re o wa kry-a ba re manobane ba tlhalosa ba re ke wena o tlo sala o tlhalosetsa ba bangwe gape batho ba lene ke rapela le bona and ba sa le ona re tšhara e ba tsene bjano re ya lewa batho ba modimo a re tlhonolofatse a ke tsebore e number one I'll be somewhere, listening, I'll be somewhere, listening, I'll be somewhere, listening for my need. I'll be somewhere, listening, I'll be somewhere, listening, I'll be somewhere, listening for my need. When my heart is right, I will live. When my heart is right, I will live. When my heart is right, when it calls me, I'll be somewhere, listening for my name. I'll be somewhere, listening, I'll be somewhere, listening, I'll be somewhere, listening for my name. I'll be somewhere, listening, I'll be somewhere, listening, I'll be somewhere, listening for my name. Amen. When my heart is right. Kamara kulia mtu usikava le doubt, ubeli faith. Kamara kulia mtu usikava le pride, ubeli humility. Amen. Taka mudimu are these two seed. Ditata maya dilite pika ya usafiri. And mitleng ya ufelo, mwepe wila ya ufure ukona hala, ito fura le waketa wa mtu. Yeah. Pele na lisinya na ukopula madu. Mali rere la bara musari ya bara muruku. Abe buruku na goli posi ya bona kare kisi aparo sidiri sata nuski steta wa ya mo aparo buruku re ke defite we kono ala bulela are kereke ya mudimu mukha nganga aina wona sa yona ku phamthweta lenje la mudimu ka amen no ke rata o le ba ba mudimu sibaka se MC of the day, may God bless you richly. Una le ngwembo pina yire ke tsore ke mo number mango yire I know it was the blood, and then grown asata ka mo pele modimo a tlhomo